sad počinjemo. Pravo. Igranje. Ima smo lakše gledati. Drugim je lakše. Tu ima. Kralja. Dvojice već mrtvi. Česte majmini. Dobro bi došao koja je kakva pomoć, dobro dođe. Ode. Od drveta. To roknut. General Tatarin, vidi mene. Tako. Veš kakvog oružja. Čus. Ima pušta. Stavimo me Rusu. Sad idemo. A ovdje da odumiru kuzeće. Ne mogu nići. Fuck! A pardon. Napravimo ovu na red. Obdove. Pratimo koga? To. Uspješno sam se oporavio od ozljede. Jarane, navatio si na mene. I ti se hoćek naletio brzinski. Ovo je bilo brzinsko smakinjanje čovjeka. Ajmo obdam.
smaknut. Što je od zid neki? Dobra je da se smakinjem ove Ruse. Roka mi kozeće. Te stalce, ne mreš o ništa. Čekaj, nismo ništa pregovoriti. Ajme još gore sam nešto pregovoriti, pa ćemo se vratiti na pucanje još. Da vidim. Još ima li šta ovdje? Nema. Kako je ovo? Aha. Rusi, Jeste, why are you? Hello, Rusi, majmuni, pederi, glavanje. Nemaju. Ajde mi polako si vas. Mi polako napad. Evo od sebe. Auginovi Rusi stari ko zeće. Odi taksi. Geil. Moram ovako. Tako. Ja sam onda napravio masakr godine. Gledaj ovo je sve pobijeno. Gaju. To majster. Uzim garažu, kroz garažu. Nema ništa više. Mene? Am diš se gore. Diš se gore. Diš se još gore. Ne mogu ovdje. Će nešto tražiti. Ne vidimo. Aj ne. Ja pogriješim. Aj dobro, ne veze. Aj dobro, ja sam pogriješio. Ja sam se tu sesnuo sada. Napravio sam grešku katastrofalnu. Što sam provojio? Što sam napravio? Što sam išao?